Урматтуу айымдар жана мырзалар, Түркия Республикасынын президенти Реджеп Тайып Эрдогандын Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюлган эки тараптуу документтер менен алмашуу аземи башталат. Sayın hanımefendiler ve beyefendiler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgız Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdikleri devlet ziyareti kapsamında imzalanan ikili belgelerin teatisi başlamaktadır. Kırgız Республикасынын энергетика министри Таалайбек Ибраев мырза жана Борбордук Азия инвестициялык холдинг ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Ахмет Мужаид Орен мырза гидроэлектростанцияларды куруу жана эксплуатациялоо долбоорун ишке ашыруу боюнча алкактык макулдашуу менен алмашышат. Kırgız Cumhuriyeti Enerji Bakanı Sayın Taalaybek İbraev ile Orta Asya Yatırım Holding Açık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Mücahit Ören, hidroelektrik santrallerinin inşası ve işletilmesi projesinin uygulanmasına ilişkin çerçeve anlaşmasını teati ederler. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин аткаруучу директору Кыдырбек Букуев мырза жана Түркиянын сактык аманаттарын камсыздандыруу фондунун төрагасы жана президенти Фатин Рүштө Каракаш мырза эки тараптуу кызматташуу жөнүндө өз ара түшүнүшүү меморандуму менен алмашышат. Kırgız Cumhuriyeti Mevduat Koruma Ajansı İcra Direktörü Sayın Kıdırbek Bukuyev ile Türkiye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Sayın Fatih Rüştü Karakaş, ikili işbirliğine ilişkin mutabakat zaptığını teati ederler. Kırgız Республикасынын мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков мырза жана Түркия Республикасынын Соода министринин орун басары Сезай Учармак мырза кинологиялык ишмердүүлүк боюнча кадраларды даярдоо жана тажрыйбасын жогорулатуу жаатында кызматташтык жөнүндө протокол менен алмашышат. Kırgız Cumhuriyeti Devlet Gümrük Hizmeti Başkanı Sayın Samat İsabekov ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Sezai Uçarmak, kinoloji faaliyetlerinde personelin eğitimi ve ileri eğitim alanında işbirliğine ilişkin protokolü teati ederler. Kırgız Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Мелис Тургунбаев мырза жана Түркия Республикасынын Борбордук банкынын төрагасы Фатих Карахан мырза өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум менен алмашышат. Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Sayın Melis Turgunbayev ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası arasında mutabakat zaptığını teati ederler. Kırgız Республикасынын санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаева айым жана Түркия Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик архивдер башкармалыгынын директору Мухаммед Ахмед Токдебир мырза кызматташуу жөнүндө протокол менен алмашышат. Kırgız Cumhuriyeti Dijital Kalkınma Bakanı Sayın Nuriye Kutnayeva ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Sayın Muhammed Ahmet Tokdemir, işbirliğini protokolünü teati ederler. Kırgız Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев мырза жана Түркия Республикасынын президентинин администрациясынын адам ресурстарын башкаруу кеңсесинин президенти Салим Атай мырза өз ара кызматташуу жана түшүнүшүү жөнүндө меморандум менен алмашышат. Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'na bağlı Devlet Kamu Hizmeti ve Yerel Öz Yönetim İşleri Ajansı Müdürü Sayın Kudaybergen Bazarbayev ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Sayın Salim Atay işbirliği mutabakat zaptığını teati ederler. Kırgız Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов мырза жана Түркия Республикасынын Улуттук Коопсуздук кеңешинин башкы катчысы Сейфуллах Хыджымыфтооглу мырза өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум менен алмашышат.
Kırgız Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Sayın Marat İmankulov ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Sayın Seyfullah Hacı Müftüoğlu işbirliği mutabakat yaptığını teati ederler. Kırgız Respublikasının Ekonomika jana Kommersiya ministri Daniyar Amangелдиев Mırza, jana Türkiye Respublikasının Sooda ministri Ömer Balat Mırza, rынокты көзөмөлдөө жана продукциялардын коопсуздугу жаатында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум менен алмашышат. Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın Daniyar Amangелдиев ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, ürün güvenliği ve piyasa denetimi alanında işbirliği mutabakat yaptığını teati ederler. Kırgız Respublikasынын Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев Мырза жана Türkiye Respublikasынын Саламаттык сактоо министри Кемаль Мемишоглу Мырза органдарды трансплантациялоо жаатында кызматташуу жөнүндө протокол жана Реджеп Тайып Эрдоган атындагы Бишкек мамлекеттик Кыргыз-Түрк достугу ооруканасын биргелешип башкаруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандардын медицина жана медициналык адистиктер чөйрөсүндө Türkiye Respublikasында билим алуусу жөнүндө макулдашуу менен алмашышат. Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Alimkadir Beyşenaliyev ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu, organ nakli alanında işbirliğine ilişkin protokol ve Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılması, ortak işletilmesi ve devriyle Kırgız vatandaşlarının Türkiye'de tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi almasına dair anlaşmayı teati ederler. Kırgız Respublikasынын Madaniyat, Malumat, Sport жана Жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов Мырза жана Türkiye Respublikasынын Madaniyat жана Туризм министри Mehmet Nuri Ersoy Mырза аудиовизуалдык чыгармаларды биргелешип чыгаруу жөнүндө макулдашуу менен алмашышат. Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Sayın Altınbek Maksutov ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, görsel işitsel hizmetler ortak yapım anlaşmasını teati ederler. Kırgız Respublikasının Energetika ministri Tağlaybek İbraev Mırza жана Türkiye Respublikasının Energetika жана Жаратылыш ресурстары ministri Alparslan Bayraktar Mırza energetika, enerji natijалуулук жана энергияны үнөмдөө жаатында өз ара түшүнүшүү меморандуму менен алмашышат. Kırgız Cumhuriyeti Enerji Bakanı Sayın Tağlaybek İbraev ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat yaptığını teati ederler. Kırgız Respublikasının Korgоо ministri Baktыбек Бекболотов Mırza жана Türkiye Respublikasının Prezidentinin administrациясына караштуу Korgоо өнөр жайынын башкы башкармалыгынын төрагасы Халук Хөргүм Мырза Korgоо өнөр жайынын жаатындагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу менен алмашышат. Kırgız Cumhuriyeti Savunma Bakanı Sayın Baktыбек Bekbolotov ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Sayın Haluk Görgün, savunma sanayi alanında işbirliğine ilişkin anlaşmayı teati ederler. Kırgız Respublikasının Finans ministri Almaz Bakitaev Mırza жана Türkiye Respublikasının Tышкы иштер ministri Hakan Fidan Mırza karızды esepten çıkarуу жөнүндө макулдашуу менен ошондой эле финанс экономикалык маселелер боюнча кызматташуу жөнүндө өз ара түшүнүшүү меморандум менен алмашышат. Kırgız Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sayın Almaz Bakitayev ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bakanlar Kurulu tarafından temsil edilen Kırgız Cumhuriyeti arasında borç silme anlaşması ve ayrıca ekonomik ve finansal işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını teati ederler. Kırgız Respublikasının Emgek, Sotsialдык камсыздоо жана Миграция министри Жылдыз Полотова Айым жана Türkiye Respublikasının Tышкы иштер министри Hakan Fidan Mırza migrasiya жаатында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү меморандум менен алмашышат.
Kırgız Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Sayın Cıldız Polatova ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, göç alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını teati ederler. Kırgız Respublikasının Ministrler Kabinetinin Төрағасының орынбасары, Su Resursları Ayыл Çarба жана Кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев мырза, жана Türkiye Respublikasının Тышкы иштер министри Hakan Fidan мырза, жаныбарлардын ден соолугун коргоо, жаныбарлар жана жаныбарлардан алынган азыктар менен сууда жүргүзүү боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашуу менен алмашышат. Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Su Kaynakları Tarım ve İşleme Sanayi Bakanı Sayın Bakıt Torobayev ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, hayvan sağlığı, hayvan ve hayvansal ürünlerin ticaretine dair işbirliği anlaşmasını teati ederler. Kırgız Respublikasının Tышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев мырза жана Türkiye Respublikasının Tышкы иштер министри Hakan Fidan мырза коопсуздук жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу менен алмашышат. Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cembek Kulubayev ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, güvenlik alanında işbirliği anlaşmasını teati ederler. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич жана Türkiye Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргыз Республикасы менен Türkiye Республикасынын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди жалпы камтуучу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине жогорулатуу жөнүндө биргелешкен билдирүүгө кол коюшат. Sayın hanımefendiler ve beyefendiler, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Nurkocayeviç Japarov ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkarılmasına ilişkin ortak bildiriyi imzalayacaklardır.